magacayga waa Axmed Mukhtaar waxaan ahay qoraaga website-ka ogadenews.com website-kaasoo mid caan ah waxaanu ka qayb galnay xaflad ballaaran oo lagu sagootinayay safiirka safaaradda Ethiopia u fadhiya waddanka Ingiriiska Mr. Burhanu safiirka oo shaqadiisa dhamaatay waxaana lagu soo bedelay safiir cusub oo aan weli soo gaarin magaalada London safiirka ayaa wuxuu u mahadnaqay jaaliyadihii xaflad u qabtay hawsha fiicnayd ay qabteen intuu muddada ka shaqaynayay safaaradda gaar ahaan wuxuu aad ugu mahadnaqay maaragtay jaaliyadda DDSI oo sanadihii u dambeysay qabatay shaqo aad u badan oo firfircooni mudan safiirka ayaa waxaa la guddoonsiiyey maaragtay hadiyad kala duwan jaaliyadda DDSI ayaa waxay guddoonsiisay hadiyad hidiya dhaqanka Soomaalida ah go'ashaala laba macawsood iyo koofiyad iyo bokoorad waxaana guddoonsiiyey guddoomiyaha jaaliyadda DDSI Ali Cabdi Taqal iyo mas'uuliyiinta kale jaaliyadda ayaa guddoonsiiyey aad buu ugu farxay xafladda aan ka soo qayb galnay ayaanoo ka faa'iideysanayna jaaniska ayaa waxaan kulan ama waraysi la yeelanay jaaliyadda ka soo jeeda Fairfair magaalada Fairfair oo u mahadnaqayay muxuu ahaa guddoomiyaha magaalada Fairfair hawl maartay uu qabtay dadka shacabka deegaanka Fairfair guddoomiyahaasi oo maartay ay u mahadnaqayaan jaaliyaddu ayaa hadaladoodii waraysiyo aan ula yeelanay hadaladoodii waxaa ka mid ah sidan daawasho wacan sarka iyo shaqaalayaasha waxaan hambaleynaynaa new police oo dhammaan xuduudda joogo isoo sabteen new police ka noolaada assalaamu calaykum والسلام على رسول الله. أنا أبغى أقول لك أنا سوريا إمام الله حكر حوالي هنا شرفت له إمارتي إمام الله ذكرت تاني هاي ضد كيسة حكروا حسيا إن بيشتغلوا ذي لسيداي إنترنتكي هي أنتنا الإثيوبي إيجار تفرق إلى حدوده هذه أتبع كنا نقينا وعن رجينا إن سيرفيس كأن نقبل قادين أنا أصل بستان إن شاء الله وضدي معرض بدي إلى يوم دحيح سفرفر أيضا ونسوينا أتبع أمها نقينا وواحد وفرحة والمركز التبجوجة نقول لك حتى وكهذي وأنا إمارتي هدانا جاليدة أدي أتبع أمها نقينا مامو كسرع إلا أيو دوميها إلا أي قبليش كل وقت بعد السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي هو كاسات وحنا هاي قبل شغل كاسات دكتور فير لازم ترجع لنا ومقعد قبل شغل والله أنا هذا ما فير عندي كلام قبل مثلا شو والله بستر جماعة قاعدين إن شاء الله والله بستر معنا وكريه هذا أنت نسوي قاعد تلفون نسوي قاعد فرنامج والله سمي يقدر والله سمي كريه وده اللي عم يقدر يكبر هذا فير إنه قدر يعني الله هذا ما هو يسويه أنا رواصل gaarahaan ciidamada gudoomiyaha degmada Fairfair walaalo hawshaasi wax weyn weeye waan ku taaganahay hadaan qof joogto Fairfair aad iyo aad u salaam السلام عليكم magacaygu waa Xaliim Maxamed Shube aniga oo ku hadlaya gabdhaha qurbo joogta gobolka Jarar gaar ahaan gobolka Dhagaxbuur waxaan hambalyeeynaa degmada Fairfair iyo dhammaan qabalka socodka cagaaran sida wanaagsan waddankeena u gaaray waxaan codsanayaa in gobolka magaalada Awaare loo sameeyo wado isku xidha jiga ilaa Dhagaxbuur taasoo codsanaya in qabalka la qabanayo lagu daro السلام عليكم أنا صالح فرحة برمك كارتيان كفر خاصة شغل أنا أدور فرحان هاي ستوصل لأسبوعي في الفيلم واتساب فيسبوك وحول بالأسبوعي يا فيبركي قرابة ستوصل على وداعوني أنا ذاك الدنيا دقمة دقنا وحن أنت أدور مدحرينية ذاك دقنك سيدي وفرحان بأنا فرحان لقيم صديق شباب هذا فيرفير أتينا لقيت حاجة مستحيل كل عصمه فيرفير متى هذا الشيء ومتى ضغط الطالب وحن وصلنا مثلا بجينا إن قدروا متى فيرفير إذا ما تشيل قدومي هذيك متى فيرفير قدومي سومر منكم نومي يحرج بسوي عريري
كريم وقفض ويك سوق والله هبال كل شيء وسافر سفر فيها مسدين اللي أنت أصور من الشركة الواقع كمان على بوليستا تهوينها ما أنتوا لكن شخص سومالي ومحملينيا أنا ولي جرو جوجل عن كلام محمليين من كيسياشة ما أنتوا حسب بس وتجلى اللي بوليستا ولي كده اللي هنا نادي بركي ومتعيننا لكن هوش أنت تصور إنه إحنا هرب تصور عن كلام رجينا أنا أقول فرحان متى كده هذا شباب خل بدي عاوز كسيد عاوز وكلا وتبرعي لجيني وتقنا مرة بركة العين وهرب مروي هرب كأنه سيصعد همبلي أن ليه هاي وأنا أقول أنا بدونها جالية أمريكا يوروب راجع السعيد إبراهيم خليل وحن آد همبلي قارهان شعب قارهان وحن هالكن هو همبلينيا قبل كشباب قارهان دقمة فير marka ugu horeysay loo sidaayay khadka telefoonada uu gaaray marka qodobada waxa weeyaan waa horumar aad u weyn muddo badan ay sugaysay marka shacabka feerfeer iyo isbedel iyo gudahaan gobolka shabeellaha ka faa'iideystay sidaas anagana aad baan u mahadcelinaynaa dhammaan dowladdiisa xisbiga talada hayo waxaanu leenahay halkaa ka sii wada horumarka وأنا هتانو هجالية الدجاج إثيوبيا سوماليا دجاج سوماليا يوروب نورث أمريكا وحنو لنا هاي وديها بليننا ونقرب تاعنا هاي شقدينا نصيلا ملابا وحدير رجينا فول كبرنا تاريخنا يا سوتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصيحتنا براسيسم دعوة نوتاك. በመጨረሻም እንግዲህ የመጨረሻው ተናጋሪ ስለሆንኩኝ እንደማስተርሰው ደግሞ በዚህ አጋጣሚ አምባሳደርን ወደ ስቴጅ ጋብዤ አጠር ያለች ንግግር እንዲያደርጉልን በትህትና እጠይቃለሁ። ሞቅ ያለ ጭብጨባ ተቀበሉ። ተከበራችሁ የኮሚኒቲ የሲቪል ሶሳይቲ የተከበራችሁ የተለያዩ ኮሚኒቲ አባላት፣ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች በዛሬው ዕለት በዚህ ፕሮግራም ላይ ተገኝቼ ከእናንተ ለመሰናበት እድል በማግኘቴ በአንድ በኩል በጣም ትልቅ ክብር ይሰማኛል። በሌላ በኩል ከብዙ ወንድሞች ከብዙ እህቶች የምንለይበት ስለሆነ ሙሉ ለሙሉ የደስታ ጊዜ ነው ሊባል አይችልም። ሰው ከወዳጁ ሲለይ አንድ የሚሰማው ቆይታ ይኖራል። ነገር ግን ሁላችንም ስለዚች ትልቅ ሀገር የምናስብን፣ ስለዚች ትልቅ ሀገር እድገት የምናስብን፣ የሀገራችን ሕዝብ ወደ ተሻለ ደረጃ እንዲሸጋገር እንዲደርስ ሁላችን ምኞታችን እና ቀን ከሌሊት የሚሰራበት ጉዳይ ነው። 24 ዓመት ኢህአዴግ መንግስት ከሆነ በኋላ ብቻ ሳይሆን ባለፉት 10 ዓመታት በሀገራችን የነበረውን ሁኔታ ወደኋላ ብንመለከት ይህች ሀገር የት ተነስታ ከየት ተነስታ የት ደርሳለች የሚለው በቀጥታ ማየት ይቻላል። በታላቁ መሪያችን አመራር እሳቸው በዘረጉት እቅድና ፕላን፣ የፖለቲካ ፕሮግራም፣ የኢኮኖሚ ፕላን ሀገራችን ዛሬ በተሻለ ደረጃ ላይ ትገኛለች። እሳቸው አስቀምጠውልን የሄዱት ፕላን ዛሬ ሀገራችን ኖት ኦንሊ ለራሷ ለህዝቡ አለኝታ የምትሆን ሀገር ሆናለች። የአካባቢያችን ቅድም አንድ ወንድሜ እንዳለው ኢትዮጵያ የሰላም አውታር ነች። ኢትዮጵያ የልማት አውታር ነች። ኢትዮጵያ የሪጂናል ኢንቴግሬሽን አውታር ነች። ዛሬ ካለ ኢትዮጵያ በአካባቢያችን ምንም ስራ ለመስራት እንደማይቻል እኛ አይደለም ራሳችን አይደለም የምንናገረው፣ ሌሎችም የሚናገሩት ነው። ሌላው እንደ ኮሚኒቲ እዚህ አካባቢ ያለነው ለሀገራችን አስተዋጽኦ ለማድረግ ትልቁን አስተዋጽኦ ለማድረግ በጋራ አብረን የሰራናቸው ስራዎች አሉ። ይህንን ወደኋላ ስናይ እያንዳንዱ ኮሚኒቲ ያደረገው አስተዋጽኦ በጋራ ያደረግነው እንቅስቃሴ ያስገኘው ውጤት ነው። እኔ እንዳጋጣሚ እዚህ አምባሳደር ስለሆንኩኝ እዛ ቦታ ላይ ተገኘው እንጂ እናንተ ባትኖሩ ኖሮ አሁን የምንለው ስኬት በሙሉ ይመዘገባል። ስለዚህ እናንተን በሰፊው ላመሰግን እወዳለሁ።
ቲም አብሮ ሰርቷል። የውጤት የተገኘው አብሮኝ የሚሰሩ ከኔ ጋር ያሉ ዲፕሎማቶች አትሊስት በመግባባት በመስራታችን ነው፣ ለአንድ ዓላማ በመሰራታችን ነው። ስለዚህ አብሮኝ የሰሩትን የዲፕሎማቲክ ቲም በዚህ አጋጣሚ በሙሉ አሁንም ያሉትን ከዚህ በፊት የነበሩትን ላመሰግን እወዳለሁ። ሀገሬን የምወዳትን ሀገሬን ኢትዮጵያ ከ37 ዓመት በላይ አገልግያለሁ። ወደፊትም እግዚአብሔር የሚሆንና ተሰጠኝ ዝግጁ ይህች ሀገር አሁን ያለችበት የሰላምና የእድገት ጎዳና በቀላሉ የተገኘ እንትን አይደለም። ብዙ ሰዎች መስዋዕትነት ከፍለዋል። ግማሾቻችሁ በስጋ በደም በህይወት የከፈሉ ሰዎች እናውቃለን። ግማሾቻችሁ ከጎናችሁ ጓደኞቻችሁ ሰዎች ያያችኋላችሁ። ስለዚህ ይሄ መስዋዕትነት የህይወት መስዋዕትነት ጠይቋል፣ የጉልበት መስዋዕትነት ጠይቋል፣ የሪሶርስ መስዋዕትነት ጠይቋል። እዚህ የደረስንበት ደረጃ ወደኋላ እንዳይመለስ አንዳንድ ሰላም የሚነሱ ሰላም የሚያፈልጉ ኃይሎች ይህን እድገት ወደኋላ እንዲመለስ የሚፈልጉ የሚሰሩ ቀን ከሌሊት እዚህ ላይ አጥብቀው የሚሰሩ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። በጣም ጥቂት ናቸው። ነገር ግን ችግሮችን ዲሞክራቲካሊ መፍታት፣ መቻቻል ባህልን ማዳበር፣ እርስ በርሳችን መወያየት፣ ጦርነት እንደ ኮሚኒቲ ሊሆን በእናንተ የሚጠይቀው አብረን መስራት የጀመርነውን ስራ አብረን እንቀጥል። የሚመጡት አምባሳደር በዚህ በተሰራው ስራ ላይ እየገነቡ እንዲሄዱ ለእኔ የሰጣችሁኝን ድጋፍ ለእሳቸውም እንድትሰጧቸው። የዲፕሎማቲክ ቲሙም አብሮ እዚህ ያለው አብሯቸው የሚቆይ ነው እና ቀጣይነት ያለው ስራ ይኖራል። አብራችሁ በመስራት ይችን ሀገር ወደሚቀጥለው ወደ ከፍተኛው ደረጃ የእድገት ደረጃ እንዲደርስ ማድረግ የሚቀጥለው ጄኔሬሽን የሚኮራ በሀገሩ የሚተማመን ሁሉም ወደ እናት ሀገሩ የሚሰባሰብባት ሀገሬ ብሎ የሚጠራት ሀገር እንድትሆን ሁላችንም ቀን ከሌሊት መስራት አለብን። ሰላም በጣም ኢምፖርታንት ነው። ሰላምን እንድታገኝ ሰላም እንዲኖራት ዘላቂ ሰላም እንዲኖራት ቀን ከሌሊት መስራት አለብን። በጥቃቅን በእንጭፍጫፊ ጉዳዮች ላይ ራሳችንን እዛ ውስጥ ገብተን እንዳንጠለፍ መጠንቀቅ ይኖርብናል። በመሀላችን ያለው አንድነት ይጠናከር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ኢትዮጵያ የበለጸገች ሀገር ትሆናለች። ወደ ልጆቿ የሚኮሩባት ሀገር ትሆናለች። አመሰግናለሁ። ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ የዛሬው ምሽታችን በደረቁ እንዳይሆን ምግብ እየበላን እየጠጣን ጥቂት ተናጋሪዎች ይኖራሉ። እነሱ ደግሞ በኋላ ይጀምራሉ። አሁን ከሁሉ አስቀድሜ አምባሳደርና ባለቤታቸውን ምግብ እንዲያነሱልን በትህትና እጠይቃለሁ። ከዛ ቀጥሎ ቀስ እያላችሁ እንድትስተናገዱ እጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ሰዓት ለምትሰጠው ነው ኮሚኒቲ ስጠይቅ ሰዓት ጊዜን ያመለክታል። በጣም ወርቃማ ፍሬያማ ውብ የሆነ ጊዜ ያሳለፉበትን ሰዓታቸውን ባየ ቁጥር ጊዜ ያሳለፉበትን ሰዓት ያስታውሱ ዘንድ በኮሚቴ የቀረበ ነው። አምባሳደር And for the sake of our brothers and sisters from the region, I would like to speak in English. I have no words to express my thanks and gratitude to all of you, all members of the Ethiopian community. We have been working together, and I'm sure now physically I'm in Addis, but
always I'll be with you. I'd like also to thank the leaders of the community who organized this event, because they gave me an opportunity to say goodbye to all friends and to all brothers and sisters with whom I have the opportunity to work together. And thank you very much once again. The gift will be with me. It's watch. I always remember the community. በዚህ አጋጣሚ ባለቤታቸውን ማታቋቸው ሰዎች ልጆች ስላላችሁ በዚህ አጋጣሚ አንድ ቃል እንዲናገሩ ጋብዛለሁ። እናመሰግናለን። አንዲት ቅድም በዚህ አጋጣሚ ዛሬ ከዚህ ቀጥሎ የምታዩትን ፕሮግራም እስከ ዛሬ ድረስ በተለያየ ወቅት ኮሚኒቲ ውስጥ በሚደረጉ ፕሮግራሞች የተገኙ የተሳተፉ ትላልቅ